Okay? Sige na! Okay, wala tayo. Sige na. Parcel. Parcel. What, man? Parcel. Ha! 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 Parcel! 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 Yan udah lagi parcel ini udah lagi parcel itu kemana babeta kiaring katen nang kosan oh yan udah lagi parcel ini udah lagi parcel ini itu kita kandang katunzo cang kiaring katen nang kosan oh you know what? 究竟係戰亂啊恐嚇，特點地路好似點啊恐嚇，有啲急㗎嘛，俾你哋屌。 Kesungan domlo, lampai na sumando, sanay sususak-sak, tangsak, koisak, bagay katong tuwang, ngipo lang tomluang, ata namin maponde pok non lo. Apo si den lapang kwan, oo mateswan, tuanay, tualay, ako mamadot kiyay, nikian po song enel, hoping na sinwang, ha, so duyan na kay pasaling, ha, 巴聲要跟朋友近接動氣路，有那巴聲係接那種氣，安努den ano pa yung kamera ni pasal, actually pasal dia pasal. Yan udang leh, pasal ni, udang leh, pasal di, pasal na kaisok kamaya pa beta, kianing katek na kosan ko. Yan udang leh, pasal ni, udang leh, pasal di, kilong sa kamdang katunzo, jang kianing katek na kosan ko. Pasal ng peking mo, amana na mo, peking silong kateling ay tubay ben, pasal tunta, kipak mama, minay ko nga, siga, pasal, peking tunta, peking ta. Sheh, amane, du, go, wait mo. Isang kablo sa kablo ng kampaudan, susunod anong siyam, susunod anong siyam, siyam lo, nula pasok ka, sugal ng sugal parang kakangzang, sulit na olang tuzol, eko tangusut, minsan ka na tao sa asal, patlagong pongolo, kwatok kihong na dole, kwatelayan na dole. Ito bang kisaya ko doon magkasente? Pero like, nakikay lahilo, nakikay lahilo, minsan sa kitang sa lobing lahilo, sa kitang ng chisalo, ipatik sa balito, kalo palakilo, pagkasayin sa kilang na nakagambya. Ha, ipasak mo magkilbiya pasalo. Yan udang leh, Pasal ni, hinudang leh, pasal di, pasal na sa isang kamalya pa beta, kaya di katbet ng kosak ko. Yan udang leh, pasal ni, hinudang leh, pasal di. Kilong di kagamdang katunzo, jang kaya di katbet ng kosak ko.